Karbi Longri Abirta hoi ant Pius Hajurukia Kunjili Anwang si Radatum Pen Cingki Cingwai Pedoponlo Lapen Radatum Pentan hinggang samse aputak labang so putak sepaklang penrinti Kang tilang su kedam matawara long ihum hem kong long ihir kang tang rak pen kaceng koya jok adi maklong mat inu dapran kedam Rise the Bar 2 Strongman Heavyweight Championship Mesen Peripacun Pong Saruti kita matawar kino parpi ke jok labang so havra Radatum Pen kisung nang Karbi Longri Abirta pen legit kramsa non birta ang ton pen lang punay sinang West Karbi Long pen Abirta hoi Longli alam ke aputhak sami suluk sudak atomon ke japin ang anan kan dutanglo labang so lam aputhak pen asama minister Pius Hajurukia pen pai ni pai create shock ani West Karbi Long pen Abirta hoi lam khunjuli an humdidam si border police outpost along sami asam minister Pius Hajurukia lapen Karbi Long lapen Meghalaya long ke doke the dinga thum pen cingki cingwai mai peduko La solong Meghalaya long kedu prexam hampang song lapan Karbi long kedu prexam hampang song atum sami minister tu marideng pen sami pin puralu pajiru asuka cingki cingwai amai long sami Karbi long pen MLA rup sing teron MAC DC SP KSA pen cenglok border mate adui hoilong kedu man peng ke the kiding atum sami chitong dum sila so mai long cingki cingwai pedupo La so mai long ke cingki cingwai pona hut Karbi long pen ke stoi dun lapen Karbi long adui hoilong kedu ara tum pen ningang samse alam this paklang pon Assam Minister Pius Hajurukia pen ke Karbi Long adui hoi aputhak klar dapen keningsi hai hiret ke arlo pen alang litum ke Karbi Long le Meghalaya sorpan ki PDG aning ke hangdu besi alang litum pen puthot jongpon thu Pini ke wang pen lana le thewe athame alang tuma body language pen tum chini lo nolili ladak lokal tum thorpak kham khewer potse khanduli ba PCR ke pidan na pu hai hachar lo talang tum ki claim ke dama odor a body language pen chini lo la tum ke kipikang tum lo athema pini peneli sona me ki dun long batai ni lo tadi krep fli hachilong first regional committee meeting Pinewood Hotel convention hall long tala sonsi dulo hala dakta la tum la sonsi wilo lada Karbi Long pen khasip pena korte duman ke hang ponet Karbi Long Karbia rong asar man ke nuta hang he asene hadak pudun lo lake injustice lo lake oinai lo tu phan cumang tumarong ke sar do Karbi tumarong sar hang he pilo so lasila hai alang tuma order ke claim da ma order chini lo lake alang tuma bang kipikang tum dulu Theli dak lokal etum thorpa gawer kham khewer posi openly non marki pu hai chorla declare hai chor lasin etum ke aprang de pulo etum ke Meghalaya pen border lang ko chi bohong awi etum ke long ita awe nang pi nang pi we have nothing to get and will nothing to give to Meghalaya we maintain our earlier stand that the constitutional boundary lines fixed in 1951 as per the recommendation of Boundary Commission. Halabang se status quo ante se maintain nang po sipulo. Karbi Long pen Meghalaya adui hoi bang non make klar dak pen pachini pon dek thelang lasi mo puthot ang kumbi ke bang hut pen si Karbi Long arat la pen Meghalaya ra tum phan se klar dak pen pachini pon thu si labang so report salam bun labang so up report bang puthot Assam Chief Minister phan puthot pipa jodam thupo pusi Assam Chief Minister Pius Hajurukia pen pharenge thing no ning je pon Karbi Long ra tum jong se Meghalaya arlo ki dudun ji ning hang bodang te alang ni tum stami ki kham kheb de nang ji la pu chon thak thak se Meghalaya ra tum phane jong se Karbi Long arlo nang ki dudun ji ning hang le bodang te la tum stami ki kham khi bang abde nang ji pusi Minister Pius Hajurukia pen puthot pachini pon thu আজি প্ৰাৰম্ভিক ভ্ৰমণ আমি কৰিলোঁ আমি দুই পক্ষৰ মেঘালয় পক্ষৰো আৰু অসমৰ পক্ষৰো দুই পক্ষৰ আমি মেমৰেণ্ডামখিনি হাতত ল'লোঁ তেওঁলোকৰ পৰা অলপ শুনিলোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত অতি সোনকালে আমি আকৌ আহিম ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় বাসিন্দা দুইটা পাৰৰ যিসকল স্থানীয় বাসিন্দা তেওঁলোকৰ লগত ডাইৰেক্ট ডিছকাশ্যন কৰিম আজি এইটো আমাৰ প্ৰথম ভ্ৰমণ আমি ডাইৰেক্টলি মানুহৰ লগত গাঁৱত গৈ ডিছকাশ্যন কৰা নাই কোন কোৰ লগত থাকিব খুজে বা কনষ্টিটিউচনেল বাউণ্ডাৰী কি এই বিষয়ে আমি বহুত চৰ্চা আজি কৰা নাই
নেক্সট ভিজিটত আমি ডিটেইল চৰ্চা কৰিম কনষ্টিটিউচনেল বাউণ্ডেৰী চাম তাৰ কাষত থকা মানুহখিনিৰ অপিনিয়ন ল'ম তেওঁলোক খাচী নে কাৰ্বি নে গোৰ্খা মানে তেওঁলোক অসমৰ বাসিন্দা নে মেঘালয়ৰ বাসিন্দা এই বিষয়ে আমি সৰজমিন পুনৰ তদন্ত কৰিম আৰু আমাৰ ৰিপৰ্ট সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই দাখিল কৰিম আৰু মেঘালয়ৰ ডেপুটি CM ডাঙৰীয়াই তেখেতলোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এইটো যেহেতু ৰাজ্যিক বাউণ্ডেৰীটো এইটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত পৰে আমি মাত্ৰ ডিছকাশ্যন কৰি ৰিপৰ্ট দিব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি অৰুণাচল আমাৰ মাজত আমিতো আগতেতো একেখনে অসম আছিলোঁ এতিয়া যদিও বেলেগ আমিতো সাত ভনীৰ ঠাই বুলি কওঁ আমিতো ভাই ককাই গতিকে খাচীয়া আমাৰ ভাই হয় আমি খাচীয়াসকলৰ ভাই ককাই হয় গতিকে আমাৰ মাজত বাদ বিভেদ থাকিব নালাগে আমি পিচ মেইনটেইন কৰিব লাগে আৰু মই সকলোকে অনুৰোধ জনাম খাচীয়া পিপল কেন কাম টু আছাম এণ্ড আছামিজ পিপল কাৰ্বি পিপল গোৰ্খা পিপল উইল কেন গ' টু মেঘালয় অলছ' তেনেকুৱাতো কাজিয়া তেনেকুৱা হোৱা বুলি আজি কোনো কোৱা নাই মাত্ৰ এটা আমাৰ পষ্টৰ কথা কৈছে পুলিচ পষ্টটো এইটো এতিয়ালৈকে যিটো সীমা সমস্যা আছে সীমা সমস্যা যিদিনে চেচ হৈ যাব সেইটো ক'ত থাকিব অসমত আছে নে মেঘালয়ত আছে পৰিস্ফুট হ'ব গতিকে আজি বহুত ডিটেইলছত নাযাওঁ Karbi Longri hoi labang ki aprang pen ki do ting peci pacidu thodang ji kali pulang ti suluk sudak atamon ke jap laki Manipuri arongri along son si na chamande ji la pen Karbi Longri ki inchi system ma jok pan se pithek thi pusi KSM mai pu merging group pen klardak pen pacini pon jongsi kumane atum hopu Meghalaya pen Ladakh Assam na kedo aning hang la pen Assam alu kedo tum jongsi Meghalaya aning hang kedo am kedam aning hang boleh lang tuman khang ra taun e pu la so lambang ke ningduk lo la lambang ke nil tume ke chikro no dekhe we have our own constitutional boundary which the both state government have to accept if the both governments doesn't accept the constitutional boundary which we have right now it will create a ruckus and as we have already experienced that there have been many sporadic incidents around here and it can escalate in a further in coming days now our concern is if our land if our land will be transferred to Meghalaya then I can damn sure say that the situation will get worse and it might be the same situation like in Manipur and we are afraid of the lives of our people and the properties of our people. So I once again request both the government to just stick by the constitutional boundary which we existingly have. Thank you. Karbi Long Thomas Council Parman pen Elvin Teron pen lam ke jai duna ting liputan ti Karbi Long Thomas Council tum ke inchi sita longli pidek thi la pen ki rada tum pen chingki chingwai paklar daga phisi government tum bisme exercise mi deng nang chi bisi alang li tum ke lam jai dun lo boy phis me alang li lam ke jai deng kun bisi alang li phan ke lam gining jis mi pangton kok bisi pachini pon thu hamren pen rai kombe Karbi Longri Abirta itum ke 1951 aningkan notification ki pia boundary si ke kroy itu hin pen ke hang akapre hang dawe bang si itu malong wang ore la si council ana tu pen ke ne tum ke la constitutional boundary 1951 definition ki pi la sorting si ne tum ke othipo athe ke la so same boundary 1969 ta publication thulelo Meghalaya as autonomous state ke singhut hala bangsu huta jokta jokche pudunde Meghalaya pe lana hongthon ke ong lana MLA ke ong lana minister ke ong jokche pudunde choklo busi pu puthot full fledged state ki pi 1971 hala bangsu huta la bangso boundary bangke notification pichulelo hala bangsu huta jokche pudunde apor kon batai ki thom claim de ra phike chokche puduna bang de ra pot la bangso boundary ke thir logente
lasi laso boundary phansi Karbi Anglong ra re chini angla pen ke lana khelam pedam ju ditia bang ke ne tumning dong de athe lake border sor phan le kapasik sak gali khelam pedam ju pulo dang de dan Karbi Anglong ta constituency ner kebelong bang suring ko rai sia chumbang do Meghalaya ta rom troke bra fia Karbi do lasir ladak kupine a problem du kok pulo dang te halatum nang sungun tawre itu lasi kacing wa ju je tikke la constitutional boundary bangke ar kanang ni la constitution dulu mu kacing wa ju kok ben lar pha rada ci kroisar kado ci kroisar la lebele la seta kacing wa ju je tik India government pen akak break a notification pipe tikke la non a boundary abangke ar kanang ni laelok council na tupen kipudun alangke Hebis ko da tumpen sepatir pipon along kasaji metum cerap cetudun pensi kedam tang pai pai ni pai creep ho ani India dead pike jog one ani pachiton dun pensi tara langso Karbi jutang aklam along kajir rong hangpi akomlin arong sabi rising the bar 2 strong heavy lift kechapati mesen pen pachinpon laso kechapati long sami Karbi long angkang long kedu break zam adima long pen sami solo so tumpen sami chapati asai deng dun down. Come on, girl, you got more. Down. Easy. I can see more in you. Come on. Lapuson tak si Karbi long angkang long kedu break zam adim long pen sami sopin sos tum mela bang so chapati asai long chitodun Down. Come on, boys. Wait for the command. Down. Everyone, you're getting with the back. Line right. Easy, boy. Easy. Still, we have time. Come on. so chapati long sami ang long kisu arta ni kan ner ke so phan sami amitang jungjung pen ka bo ipon abang long sami ang siabur mare 6 pack kis pa do thek oso phan sami phat pon si ang siabur spa klang phan over side ko Everybody. Chapati pon along pin sumara pen ki hai pon labang ki chumban chitri winner namatasi lama first runner up laban ki Simon Bay second runner up alang tum pen sil bang sunong it's along pon Now, we are distributing the prizes. Make some noise. I see. Thank you guys. Long Sports Association pen chera ponsi kasa gym pen patir pi ponsi niltum ladak piningan bang 2.0 la tuning ason si ingdeng tuning Independence Day katalon hutsi 2. ke chengsi pangcheng pon lo piningan bang nitum ingdeng hini pangcheng pon thulo la si nilitum la bangso asai ke deng pon la ke ilitum Karbi long sitame drugs mate raki ke cho la hai hormu se kirim se aphai ke ong la se la bangso non eprang mate in future la youth tumhan mate la non kithur mi owe tumhan anso se la okpran mate he methang health conscious la bang nahok sitame society long sitame la so message bang je methang health conscious bang donaing methang la pen la so phansin tum la bangso 75 category lage Sumon Chetri winner lo lage 64.6 kg lo alang kirung apan under 85 kg winner la bange Nimatashi Lama laban under 95 kg la bange Sipson Be 64 kg bang weight lo 140 kg sigirung 17 times lo alang ligirung lapan Nimatashi Lama la bange 84 kg lo fitness point gym weight peno la bange 14 times lo lapan ako under 95 kg la bange Sipson Be fitness point gym la bange 180 kg lo 8 reps lo kidam tang pai pai ni phai creep ho ani India dead pike jog one ani ningarong chipi ji phan pura prudim nat lapnari sang ho tum pen pen ihum tata gold registration number AS02 T3712 pen kang thilang so ke juidam ji phan pu kedam boma por hut donri adung atowar adung headlong ahring tang rak pen kaching koya jok adimak long along amat prudim nat bang pe aprandam juilu prodip den arta plike brahini arun devnat asupu Debo bosti asor pusi pang tekont lapen ki ari sang hubang ni tum same ahing tang rakan areng hung sunang lu
dok moka rai kom sakia tumpen labang so birta longsi tong se kot na dimak long an pali dunlo lapent bang ni areng hugi so hirkang tangra ka phanki den arong public health center along si selang ponlo lapna pran kram joya bang pu banki di pu medical college and hospital along an ponsi postmortem na sai phan claim bon lakhain ko rapon nilip MC konsensi ke parlopon saruti ke dam atwar khenu parpi ga jok raratum pini anta labang so tuwar khenu pen kisung jok panu nelang Karbi Longri Abirta council labang ke arta ningkan chok ske brahinian chok tanglo voi fit sami saruti hawar aratum ge pini anta langbung lang phet atwar si chela dunang bom lang tuwar khenu parpi ga jok mane so that un e that aphan ke chpon ji phanda pinan kisung dolo lapu ancho tikali lang klim somara tum phan tok lang ke charli ji phan ke dam ke wang lapen ke lapu nat hiti kulat ke dam ke bang bepar be jor ke klem atum phan sami ke dam ke bang pinan ke sung chitong ponang koklo lesil bang so hawra ratum phan kanghon ka jin sopen prab jin pe labang so atwar ke salam ponji phan si labang so hawra radatum pen Karbi Longri Abirta council CM Dr. Tram Ronghang lapen ki Assam deputy speaker MLA Dr. Nurmor Mumin lapen local MSC Probitor rong pi atum phan prab jin pe labang so atwar nang salam pi bek thapusi ke chinuri pedepo Fini birta bangkilan sekang ton paniglo, domi thangmi kardom.